ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкамов ва малоҳат назаршозода. салом. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масуди Пизишкиён барқияи тасалият равон карданд ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари талафоти ҷонӣ ва осеб дидани шумораи зиёди мардум бар асари таркиши газ дар яке аз конҳои ангиш дар ҷумҳурии исломии Эрон боиси андӯҳи амиқи мо гардид. бинобар ин мусибатигарон ба шумо мардуми дӯсти Эрон ва аҳли пайвандону наздикони фавтидагон маротиби ҳамдардӣ ва тасалиёти инҷонибро иброз менамоям. аз даргоҳи худованд барои ҷонбохтагон раҳмату мағфират ва барои ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам. тавре хабар дода будем, дирӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар иҷлосаи 79-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба шаҳри Нью-Йорк сафар карданд. дар доираи ин сафар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идории Бонки ҷаҳонӣ оид ба амалиётҳо хонум Анна Биерде мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ масоили ҳамкории Тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи байналмилалӣ баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии рушди кишвар номида, аз ҳамкории босамар бо он изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид ки дар тӯли 31 соли ҳамкории дуҷониба бо дастгирии молиявии Бонк дар Тоҷикистон 116 лоиҳаи афзалиятнок дар соҳаҳои иҷтимоӣ, нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ ба маблағи умумии $2.9 миллиард татбиқ шудааст. масоили ҷалби маблағ барои татбиқи тарҳҳои рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини ҳадафҳои иҷтимоии кишвар, ҳамкорӣ дар соҳаи гидроэнергетика, саноат, дастрасӣ ба энергияи сабз ва рушди иқтисоди сабз аз мавзӯъҳои умдаи суҳбат буд. ба Бонки ҷаҳонӣ барои пешсафӣ ва иқдомҳои амалияш дар раванди маблағгузории сохтмони нерӯгоҳи Роғун изҳори сипос карда шуд. ҳамчунин оид ба пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои гуногуни беруна ба иқтисодиёти Тоҷикистон, ҷалби маблағҳои иловагӣ ва идомаи раванди ислоҳот, табодули андеша сурат гирифт. таъкид гардид ки Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони табиӣ ба хусус барои тавлиди энергияи барқароршаванда ва рушди кишоварзӣ мебошад ва зарур аст ки барои истифодаи босамар аз ин имконот дастгириҳои байналмилалии молиявию техникӣ афзун гардад. ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо гуфтугӯи судманд сурат гирифт. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восеб марҳилаи дуюми мунфарш намудани роҳ то деҳаи Ғалазор оғоз ёфт. сохтмончиён мақсад доранд то ҷашни 30-солагии рӯзи Конститутсияи Тоҷикистон корҳои мунфаршсозиро ба анҷом расонанд. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши Хоҷа Назриф. дар ноҳияи Восеб сохтмони роҳ аз маркази ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсов то деҳаи Ғалазор оғоз ёфт. марҳалаи дуюм баъди ба анҷом расии корҳои сангфаршкунӣ шурӯъ гардида, тибқи талаботҳои қоидаҳои меъёрии роҳсозӣ акнун дар ин марҳала роҳ мунфарш карда мешавад. мунфарш намудани роҳ то деҳаи Ғалазор ва баъди анҷоми он аз он ҷо корҳои сохтмонӣ идома ёфта то деҳаи Хоҷа Сартез ноҳияи Темурмалик рафта мерасад. албатта санггузории мардуми деҳот нағз аст. мардуми деҳоти чиам аз он ҷумла дар ҷа қушай Хоҷа Сартез мардуми деҳот. дар корҳои сохтмонӣ роҳи мазкур мутахассисон ва техникаҳои соҳавӣ ба кор сафарбар гардиданд. сокинони деҳа шахсони саховатманд аҳамияти сохтмони роҳро дар самти рушди маҳаллаашон ва бозҳамбеҳ шудани сатҳи зиндагии мардуми деҳаашон дарк намуда ба ин ҳашар ҳамроҳ шуданд. деҳаи Ғалазор дар деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсфи ноҳияи Восеъ дар миёнаи қатортеппаҳои Сартез воқеъ буда шуғли мардуми он зироаткорӣ ва чорводорӣ мебошад. аз маркази ҷамоати деҳот дар масофаи 5 километр ва аз маркази ноҳия 14 километр дур аст. дар инҷа аксарияти мардум заминҳои лалмӣ доранд, дар инҷа хоҷагиҳои деҳқонӣ доранд ва зиндагии онҳоро сабаби зиндагӣ таъмини зиндагии инҳо заминҳои лалмӣ ҳамиҷа мешавад.
акн замин ҳаст лекин роҳ набошад инро ба чӣ баромадан мешавад. طبق نقشه ساختمانی منفش نمودن راه مذکور دوره به دوره اجرا می‌گردد. در نوبت اول منفش نمودن مسافت 3 کیلومتر راه روزهای نزدیک به انجام می‌رسد. حشرچیان کوشش دارند که تا جشن 30مین سالگرد روز قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان منفش نمودن راه را به انجام می‌رسانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. дарёи сурхоб дар вилояти хатлон ки яке аз дайраҳои хавфноку селгузар маҳсуб меёбад, наздики 25 километраш аз ҳудуди ноҳияи Темурмалик мегузарад. дар пайи боришоти боронҳои зиёди ин мавсим зиёда аз 2 километр соҳили ин дарё осеб дида ба хоҷагиҳои ноҳия зарари моддӣ расонд. кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия бо истифода аз мавсими мусоид кӯшиш доранд ки мавзеъҳои осебдидаи ин рудро бартараф намоянд. ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов аз рафти соҳил мустаҳкамкунӣ ва дигар корҳои ободонӣ дар ноҳияи Темурмалик гузориш медиҳад. طبق нақшачорабиниҳои ҳукумати кишвар дар масъалаи мудофиавӣ, пешгирӣ ва бартарафсозии оқибати офатҳои табиӣ дар соли 2024 дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Темурмалик ҳам тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида истодааст. дар робита ба ин дар минтақаҳои хавфноки ноҳия корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ, тоза кардани заҳбуру заҳкаш ва селроҳаҳо бо маром идома дорад. дарёи сурхоб ки яке аз дарёҳои хавфноку селгузар мебошад, наздики 25 километраш аз ҳудуди ноҳияи Темурмалик мегузарад. дар мавсими боронҳои пайдарпай имсола чанд қисмати ин руд осеб дида ба хоҷагиҳо зарари моддӣ расонд. кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия бо истифода аз мавсими мусоид кӯшиш намуда истодаанд ки мавзеъҳои осебдидаи дарёи сурхобро бартараф намоянд. тақрибан 2300 метрро вайрон карда буд ки аз он мо 750 метрашро пурра барқарор кардем ва дар ин ҷо ҳоло 6 адад техникаи калонҳаҷм ба кор равона шудаанд. кӯшиш мекунем ки дар муҳлатҳои муқаррар гардида ҳамин корҳои селмустаҳкамкуниро ба пуррагӣ ба анҷом расонем. канали селгузари шурсой ки аз маркази ноҳия мегузарад, ин мавсим наздики 1 километраш осеб дида ба роҳи мошингарду дигар иншооти сокинон хисорот расонида буд. сокинону соҳибкорон бо кӯмаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ин мавзеъҳои зиёндидаро бо бардоштани деворҳои сангу бетонӣ бехатар намуда истоданд. ҳамин гуна корҳои ободониву созандагӣ дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Темурмалик бо маром идома дошта, мардум бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ дар пайи ободгарӣ ва муҳайё намудани шароити хуби зисти хешанд. Салоҳиддин Неъматов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Темурмалик. бахшида ба рӯзи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ки ҳамасола дар Тоҷикистон 3 сентябр таҷлил мегардад, дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. зимни баргузории ҳамоиш нақши Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар эҷод ва ташаккули адабиёти классикӣ барҷаста арзёбӣ шуд. таъкид рафт ки доир сохтани чорабиниҳои адабию фарҳангӣ ва илмию маърифатӣ бешак ба тарғибу ташвиқи осори Мавлоно ва тарбияи насли наврас дар рӯяи эҳтирому арҷгузорӣ ба мероси ниёгон ва ташаккули ҳувияти миллӣ мусоидат мекунанд. мавлоно ҷалолиддини балхӣ миёни сухансароён, шоирону орифони адабиёту фарҳанги оламшумули форсу тоҷик ҷойгоҳи баланд дошта, бо эътибори андешаҳои ирфонӣ, ахлоқӣ, фалсафӣ ва афкори гаронқадри маънавии хеш беш аз 800 сол инҷониб хеле маъруф аст. ҷаҳони тафаккури ин аломаи ирфону адаб ҳамеша андешаҳои инсонгароиву инсонсозиро ба ҳукми шиёри зиндагӣ ва ҳикмати пурбори маънавӣ ҷилвагар месозад. ин нукта зимни ҳамоише ки бо ташаббуси маркази тоҷикшиносии Китобхонаи миллии Тоҷикистон баргузор шуд баён гардид. зимни суханрониҳо гуфта шуд ки истиқлолияти давлатии Тоҷикистон имконият фароҳам овард ки мо ба Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва осори гаронарзиши ӯ аз мавқеи тоза назар андозем ва аз ин ганҷинаи пурбори сухану маънӣ боз ҳам васеътар истифода намоем. қайд гардид ки Ҷалолиддини Балхӣ осори боед дар ганҷинаи маданияти умумии ҷаҳонӣ боқӣ гузоштааст ки дар инкишофи озодфикрӣ ва тараққиёти тафаккури назариявӣ хидмати бузурге дошт. маснавии маънавӣ, фиҳи мофиҳӣ, мактубот шоҳиди барҷастаи он мебошанд. дар Китобхонаи миллӣ
ما بخشیده به روز 817 سالگی مولانا جلال الدین بلخی میز مدور دایر نمودیم که در این میز مدور بار دیگر شخصیت‌های بزرگ در تاریخ و اصول‌های مولانا روی باری دیگر به نسل نوروز جوان اطلاع میدیم و ما با همین وسیله میتونیم که در نهاد نسل نوروز جوان حسی و تندرست رو بالا کنیم. باید من یک چیز رو برای شما ذکر کنم که سرخواننده ترین امروز در جهان کتابی مثنوی مولانا است که ما با این باید افتخار کنیم. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. من چگویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. اینو جامع درباره آن شهرت و شهامت مثنوی معنوی گفتم. من فکر میکنم که امروز تجدید 817 سالگی مولانا جلال الدین بلخی باری دیگر با ما امکان میدهد که ما خوانندگان را به کتابخانه به همین وسیله دعوت کنیم، در نهاد آنها حسی و تندرستی را بالا کنیم و به همین منوال ما به جهانیان نشان دهیم که ما چنین فرزندانی ملت داریم. در ادامه چورابینی اطلاع داده شد که شناخت همه‌جانبه مولانا و دسترسی به آثار او در کشور ما با تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان اساساً هنگام جشن 800 سالگی شاعر سال 2007 یعنی در زمان استقلالیت و بعد از آن شروع شد. آثار پررأی او به خط کریلی نشر گردید. پژوهش‌های زیاد درباره زندگی و اشعارش به انجام رسانیده شدند. ناحیه کلخوزآباد نام جلال الدین بلخی را گرفت و 30 سپتامبر روز مولانا اعلان گردید. معروضه‌چیان گفتند که امروز عارف بزرگ مولانای بلخی در اقصای شرق و غرب با نظم عالمگیر خود معروف گشته است و شعر و اندیشه‌های فلسفی او را در تمام عالم با ذوق و شوق بی اندازه قرائت می‌کنند. همچنین کشورهای جهان به مثل ترکیه، ایران، افغانستان، فرانسه، ایتالیا و غیره برنامه‌های برای بزرگداشت این عارف پاکمنش همساله برگزار می‌کنند که گواه اعتراف مولانا بلخی به حیث یک متفکر و شاعر برجسته در مقیاس عمومی جهانی است. از این رو شناخت مولانا جلال الدین بلخی و آموزش آثار او برای هر یک تاجیک شرط و مهم است، خلاصه نمودند برآمد کنندگان. شروع از نیمه دوم ماه اوگوست در خوجگی‌های پختکاری مملکت به جمع‌آوری حاصل آغاز نمودند. کوپراتیو تخمی پروری سبز این در جماعت دهات ضربداری شهر کولوب یکی از خوجگی‌های موفق در سمت پختکاری به حساب می‌رود. اعضای این خوجگی تخمین می‌کنند که امسال حاصل فراوان به دست می‌آورند. در ناحیه فرخار نیز جمع‌آوری طلای سفید وسعت تازه کسب کرده کارخانه‌های پخت تازه‌کنی قبول اشیاء خام را به راه ماندند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. نورعلی شریفов بیش از 20 سال می شود که راهبری کوپراتیو تخمی پروری سبز ان را در جماعت دهاتی ضربدار شهر کولوب به عهده دارد و در این دوره همساله از اجرای نقشه ها با سربلندی برآمده است. سال جاری در میدان 40 هکتار پخته کاریدند که نشونمای نهالان خوب بوده برداشت حاصل فراوان را انتظارند. سمت خوجگی تخم پروری می باشد. تخمای نوی سبز ان و 65 می باشد. حاصل نوکی پخته اساس بگیریم جفتی خوشصفت تکنیکای تسمه‌چرخ ما جفت کردیم. حاصل نوکی حسابی هم بلند شدگی. در آغاز جمع‌آوری حاصل امساله پخته رئیس شهر کولوب و مهتران مهنت اشتراک نموده بر راهبری خوجگی و اعضایان جهت سری وقت و تا کورک آخرین جمع‌آوری نمودن دسترنجشان توصیه دادند. با گفته دهقانان ورزیدن و وابسته به مساعده آب و هوای امساله در خوجگی مذکور نشونمای نهال‌ها خوب بوده حاصل فراوان دارند. راهبریت و اعضایان خوجگی برای به این دستاورد نائل گردیدن با توصیه عالمان ساحه قاعده‌های آگروتکنیکی را سری وقت انجام داده از تخمی‌های خوشصفتی به شرایط اقلیم منطقه مطابق استفاده کردند. ما از زمینایی که بیکار خوابیده ما 5 هکتار زمین این سال در خوجگی کشت پخته گذراندیم که حاصل نوکی و خوبتر است. این سال 3 بار غذا دادیم. پیش از جفت 150 کیلو سوپر فسفر دادیم. بعدی کوریدن پخته برآمدن کلتیواسا 200 کیلو کربامی دادیم و سیم سلیتر دادیم. 150 کیلو سلیتر دادیم که حاصل نوکی به این درجه اومد. در ناحیه فرخار نیز جمع‌آوری حاصل پخته در همه خوجگی‌ها با مرام ادامه دارد. در این ناحیه 4 کارخانه کارکرد پخته فعالیت می‌کنند و همه روزه محصولات مرد دهقان را قبول کرده ایستادند. جمعیت دارای محصولاتش محدود صبح فرخار ته شروع از 20 اوگوست به قبول پخته آغاز نموده تا امروز بیش از 300 تن اشیاء خام قبول کرده 200 تن آن را کارکرد نموده است. اقتدار کارخانه مذکور 12000 تن در یک سال می باشد و رهبریت جمعیت با 140 خوجگی‌های پختکار شرطنامه همکاری داشته پخته آنها را قبول می نماید.
айни замон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди субҳи фархор барои ҳар як тонна ашёи хом ба хоҷагиҳо 6400 сомонӣ пардохт намуда истодааст, то тавонанд ҳосилро сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. дар корхона қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва санитарию эпидемиологӣ риоя карда шуда 23 нафар коргарон фаъолият карда истодаанд. мақсад доранд маҳсулоти ҳамаи хоҷагиҳоро ки ба корхона оварда мешавад қабул намоянд ва то охири мавсим беш аз 2000 тонна маҳсулотро коркард кунанд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз минтақаи кӯло барои барномаи навид. пахта ашёи хом барои пешбурди саноат дониста мешавад. ҷиҳати то дараҷаи ниҳоӣ коркард намудани ин нави зироат дар мамлакат чораандешиҳо ҷараён дорад. ин раванд бобати амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар саноатикунонӣ бо сурати мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. дар ин шабу рӯзҳо деҳқонону хоҷагидорони вилояти хатлон бо истифода аз боду ҳавои мусоид ба ҷамъоварии ҳосили пахта идома медиҳанд. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи ҷайҳун. иқлими ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон барои кишту парвариши ҳама гуна зироату сабзавоти кишоварзӣ аз ҷумла пахта мусоид буда. кишоварзон ҳамасола тибқи дурнамо аз майдонҳои васеи пахта ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. имсол низ пахтакорони ноҳия дар майдони 7490 гектар кишти навҳои серҳосили пунбадонаро ба роҳ монданд ки нисбат ба соли гузашта майдони кишти пахта барзиёд мебошад. айни замон ғунучини пахта оғоз гардида деҳқонон мақсад доранд ҳосили онро сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. дар соли 2024 дар майдони 7490 гектар кишти пахта гузаронда пахтаи сафед киш кардагиянд. аз амин дар майдони 5000 дар ҷедмм водии зарин киш кардагиянд, боқӣ монда дар 6 ҷамоат кишти пахта гузарондагиянд. навъҳои цинзиян 39, флора, кармен, навъи қанд, навъи флеш, ҳамин сортҳо бисёртар киш кардагиянд. тибқи масъалат абрабатсия ки аз ҳисоби ноҳия қатъи мутахассисони вилоят гузаронданд, ба ҳар як гектар мувофиқи абрабатсия 21,9 центнери бояд ҷамъоварӣ кунем. тибқи дурнамо дар соли равон 17840 тонн пахта бояд ҷамъоварӣ кунем. мақсад ҷамъоварӣ карда бурда ба нуқтаҳои пахта қабулкунӣ бояд биспорем. аллакай як қисми хоҷагиҳои деҳқонӣ пахтаро ҷамъоварӣ карда бурда ба заводҳои пахта аллакай споридагӣ ҳастанд. ба иттилои масъулини соҳа бо истифода аз ҳама шароиту имконот ва бо такя ба нерӯи сокинон, кишоварзони соҳибтаҷрибаи ноҳияи ҷайҳун нақшаи пахтасупориро дар мавсими ҷорӣ сари вақт иҷро хоҳанд кард. зеро ҳосил дар заминҳои кишшуда фаровон ҳасту аллакай қисмати зиёди хоҷагиҳои пешқадами ноҳия чиниши якумро ба поён расониданд. заминҳои умумии ҷамоат 1260 гектарро ташкил дода, тибқи дурнамо тамоми маҳсулотҳои кишоварзӣ дар заминҳои ҷамоат киш карда шудааст. дар кишти асосӣ тибқи дурнамо 303 гектар пахта киш кардем. нашунамои пахта хуб мебошад. аллакай хоҷагидорон чиниши пахтаро оғоз намуданд ва аксарияти хоҷагидорон тухми навъи бухоро мегӯянд. ин намуди тухмӣ дар ҳудуди ҷамоат хуб нашунамо мебавад. аз ин лиҳоз ин намуди тухмиро киш карданд ва имконият ҳаст ки аз 1 гектар то 30-35 сентинер ҳосил ҷамъоварӣ намоянд. ва тибқи дурнамо мо бояд 733 тонн пахта супорем ва имрӯз имконияти супоридани ҳамонро мо дорем. то охири чиниш мо талош меварзем ки нақшаи пешбинишударо ба охир расонем. дар ноҳияи дигар навъи зироатҳо низ хуб нашъунамо дошта дар назар аст ки рӯзҳои наздик ҷамъоварӣ гардад ва ҳамзамон заминҳои корам аз ҷониби сокинону хоҷагидорон мақсаднок истифода гардида баробари холӣ гаштан аз зироатҳои пухтарасида аз сари нав коркард гашта кишоварзон омодагӣ ба кишти асосиро мегиранд. дар баробари пахта ҳамзамон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ваҳдати миллӣ сабзӣ киш намудем. дар кишти такрори шолӣ, нашъунамои шолӣ ки зиёда аз 150 гектарро дар ҷамоат ташкил медиҳад хуб мебошад ва имконият ҳаст ки то 50 то 40-50 сентинер аз шолӣ ҳосил гирем. азбаски деҳқонони ноҳияи ҷайҳун дар самти деҳқонӣ таҷрибаи хуб доранд, мо аллакай кишти пиёзро оғоз намудем ва тибқи дурнамо мо бояд 100 гектар кишти пиёз киш намоем. дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ ҳам бошад дар ҷамоат идома дорад ва мо як ваҷаб заминро холӣ намонда
тамоми маҳсулоти кишоварзиро барои гирифтани ҳосили хуб ва захира намудани хӯроки умум кӯшиш варзида истодаем. ҳадафи асосии хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун ба он равона карда шудааст ки ҳосилро беталаф ҷамъоварӣ, коркард ва дар амалӣ гардонидани ҳадафи чорумии мамлакат, яъне саноати кунонии кишвар ҳиссаи арзанда гузоранд. танҳо истифодаи мақсадноки неъматҳои табиӣ ба хусус обу замин имкон фароҳам меорад ки дар мамлакат ҳадафҳои стратегияи таъмини бехатарии озуқаворӣ бо суръату сифати баланд амалӣ карда шавад. ҳамин аст ки дар гӯшаҳои гуногуни ҷумҳурӣ маданияти замин истифодабарӣ беш аз пештара рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. гузориш аз ноҳияи Тоҷикобод. дар дораи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба истифодаи самараноки ҳар ваҷаб замин, ҳамчунин захираи маҳсулоти аввалия барои зимистон сокинон ҷамоати қалъаи лаби об заҳмат мекашанд. Собир Ваҳобов заминро манбаи асосии даромади хонаводаи худ дониста ҳамасола бо кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ҳосили фаровон ба даст меорад. дар ҳавлии ин хонадон якчанд нунгӯи маҳсулот ва дарахтони гуногуни мевадиҳанда парвариш меёбад. аъзои оила ҳамасола баробари таъмини эҳтиёҷоти рӯзгории худ дар мавсими гармиҳо, инчунин барои фасли зимистон низ маҳсулоти меваҷотро ҳам дар шакли хушк ва ҳам дар шакли консерва захира менамоянд. ҳар сол қариб ки ҳосили хуб мо мегирем. аз ҳамин 15 сотик замини назди ҳавлигӣ дорем. барои захираи солонаи худ мо захира мекунем. помидора парник дорем ки парник мо истифода мебарем. аввали баҳор зимистон шунондем. аввали баҳор аллакай аввали баҳор истифода бурдастем. картошкаро қариб 1 моҳ мешавад мо аз замини худ мо канда истифода бурда истодем. ҳамин хел чанд намуд себои мисол пешпаз, дерпази тирамоҳии тобистонӣ дорем ки аллакай як қисматша мо ҷамъоварӣ кардем. бо қисмати дигараш пухта расида истодааст. як қисматша ва фурӯш бировардем, бо барои худ захира кардем барои зимистон. нокҳои зиёд шунондем, ҳар намуд нокҳо ва ҳамин хел меваҳое ки дар ҳамин минтақаҳои мо пештар буданд оро дубора барқарор карда истодем. ҳатои пешпази мо ки помидор, бодринг инҳоро мо барвақта шунонда будем. аллакай як қисматша мо консерва карда барои зимистон тиёр карда омода карда банка кардем, маҳкам кардагим. бо ҳамин хел бо давом дорад. ба ҳамин монанд дигар оилаҳои деҳоти ин ҷамъият имрӯзҳо бо истифода аз мавсими мусоид ва фаровон будани маҳсулоти гуногуни полезиву меваҷот барои марҳилаҳои баъдии рӯзгори худ, махсусан мавсими зимистон омодагӣ мегиранд. аъзои ин хонадон баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон заҳмат кашида дар ин замин картошка, сабзӣ, пиёз киш намуда бадин васила зиндагии худро пеш мебаранд. сокинони ин ҷамъият ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди зиёд намудани майдонҳои кишти картошка, самаронок истифода намудани заминҳои назди ҳавлигӣ дастҷамъона заҳмат мекашанд. давлати ҳукумати Тоҷикистон ба рушди соҳаи нигаҳдории тандурустӣ ва таъмини шароити моддиву иҷтимоии кормандони тиб таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар ин самт корҳои назаррас анҷом медиҳад. кормандони беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор барои рушди соҳа ва сиҳатии мардум пайваста заҳмат мекашанд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Манижа Ёдгорова аз шаҳри Ҳисор. бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва дар ин замина мутобиқ гардонидани хизматрасонии соҳаи тибби кишвар ба стандартҳои ҷаҳонӣ давра ба давра дар соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ дигаргуниҳои куллӣ ба миён меояд. дар ин радиф бо таҷҳизоту лавозимоти муосири соҳавии муҷаҳҳаз гардидани шуъбаю бахшҳои беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор дар соли 2024 яке аз дастовардҳои бузурги соҳаи тандурустии шаҳр ҳисобида мешавад. айни ҳол дар шуъба баъд аз босозиҳо, баъд аз дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле дигаргуниҳои нав ба нав ба кор шурӯъ кардааст, ба нав шудааст. хусусан соли 2021 сол бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва бонки ҷаҳонӣ таъмири куллии шуъба шуда гузашт, ки аз он ҷоҳат мо бо дастгоҳҳои нави замонавӣ, алалхусус бо дастгоҳҳои нафаси сунъӣ ва катҳои нави замонавӣ функсионалӣ таъмин карда шудем. ба ғайр аз он бо
бо таъминот бо кардиомониторинг назди кати ҳам карда шудааст. 6 кати кӯдакона дорем ва 6 кати калонсолон. оиди хизматрасонӣ дар шӯъба 35 нафар кор мекунанд, кор ва фаъолият мекунанд. ба мардуми ноҳия, ба халқи ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт хизматрасониро расонда мешавад. ҷиҳати таъмини дастрасии аҳолӣ ба тарзи ҳаёти солим дар беморхонаи марказии шаҳри ҳисор тамоми шароит фароҳам оварда шуда, таҷҳизотҳои наву замонавӣ ва ба талаботи замон ҷавобгӯ ворид ва дастрас карда шудааст. шукронаи истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мекунем ки чунин хизматрасониҳои хуб дар беморхонаҳои шаҳри ҳисор мекунанд. ва фарзанди ман ки ба беморӣ дучор шуд, хуб табибон ба ӯ хизмат расонданд. ҳолати ӯ бениҳоят вазбин буд, хуб шуд. шукронаи давлат мекунем, шукронаи сулҳу ваҳдати Тоҷикистон, шукронаи пешвои миллат мекунем ки чунин ватани озоду обод дорем. бино ба маълумоти масъулин, соли ҷорӣ шӯъбаҳои кӯдакона, эҳёгарӣ, толори маҷлисгоҳи беморхона аз таъмири куллӣ бароварда шудааст. шӯъбаи бемориҳои кӯдаконаи беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор дорои 30 кат мебошад. аз ин 5 кат ҷудо шудааст барои беморони навзод ва 25 кати дигар барои бемориҳои соматикаи умумии кӯдакона хизматрасонӣ мекунад. дар шӯъбаҳои беморхона солимии ҳамаи беморон, кӯдакони навзод ва модарон зери назорати духтурон қарор доранд. масъулин кӯшиш намуда истоданд ки сатҳу сифати хизматрасонии аввалияи тиббиро ба модару кӯдак беҳтар намоянд. вобаста ба ин дар доираи татбиқи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рушди саломатии кӯдакон ва наврасон чораҳои зарурӣ андешида, таваллудҳои хонагӣ ва ҳолатҳои фавти модарон коҳиш дода мешавад. дар беморхонаи рақами 1 шаҳри Ҳисор шӯъбаҳои кӯдакона, таваллуд, шӯъбаи бемориҳои занона, бемориҳои дарунӣ, асаб, ҷарроҳии кӯдакон ва калонсолон фаъолият менамояд. беморхона ҳар сол то 1,5-2 ҳазор нафар беморонро табобат мекунанд. сифати хизматрасонӣ дар беморхона хеле хуб аст. имсол бошад аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи мо якчанд то таҷҳизотҳои нав замонавӣ тӯҳфа карда шуд. бо мо кӯшиш мекунем ки сатҳи сифати табобатро беҳтару хубтар намоем ва ба мардуми гидру атрофи беморхона яъне ки ёрии беҳтару хубтари худро расонем. дар беморхона 90 кат мавҷуд буда барои табобату истироҳати беморон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. роҳандозии густурдаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таълимии олии касбиву миёна ва марказҳои омӯзишӣ нишонаи таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба ин масъала буда, аз бандҳои аслии ислоҳати доманадори низоми маориф дар Тоҷикистон дониста мешавад. ҳамкорони мо пиромони ҳамин мавзӯъ аз шаҳри Хуҷанд гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. дар донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бештар садоҳои забони фаронсавӣ ба гӯш мерасанд. ин дарси Габриэл Думошон, соҳибзабон аз Фаронса мебошад. дарсҳои ӯ на танҳо грамматика ва луғат мебошад. донишҷӯёни тоҷик бо эҳтиром ӯро муаллим меноманд ва бо завқ забони фаронсавиро меомӯзанд. ҳар сол ба Хуҷанд соҳибзабонҳои нав меоянд. Габриэл аллакай шашумин ассистенти забонӣ мебошад. So Tajik students are very interested about learning French. They are very донишҷӯёни тоҷик ба омӯзиши забони фаронсавӣ ҳавасмандии зиёде доранд. бисёре аз онҳо 2 забонро медонанд ва ҳастанд онҳое ки 3 забонро ҳам медонанд. Because it's like opening themselves to the world. аз соли 2021 инҷониб донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бо дастгирии сафоратхонаи Фаронса дар Тоҷикистон ва маркази таълимии Алианс Франсе ихтисоси дастгирии забонӣ ва муносибатҳои байналмилалиро ба 2 самт арабии фаронсавӣ ва форсии фаронсавӣ пешниҳод менамояд. дар давоми 5 соли таҳсил донишҷӯён забонро дар сатҳи баланд аз худ мекунанд ва имконияти кор дар соҳаҳои гуногун аз сайёҳӣ то дипломатиро пайдо мекунанд.
تا امروز من زبانهای تاجیکی، ازبکی، روسی، انگلیسی میدانم و در طول یک ماه من زبان فرانسوی را یاد گرفته ایستادم. با برابر آموختن زبان فرانسوی از آنها ما رسم و رسوم باز دیگر خیلی چیزهایی که در فرانسه موجود است ما یاد گرفته ایستادیم از وی استاد. غیر از دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов زبان فرانسوی را در دیگر دانشگاه‌های ولایت سوخت نیز می‌آموزند به مانند دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان و از ماه آینده در دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان در ولایت سوخت. 5 6 7 8 9 در شهر و نویه‌های مملکت جهت جلب بیشتری شهروندان به کسب آموزی لیتسی‌های کسبی تکنیکی فعالیت می‌کنند و همه ساله در آنها هزاران نفر شهروندان صاحب تخصص گردیده در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کار و فعالیت می‌نمایند. در شهر کولاب 2 لیتسی کسبی تکنیکی موجود است که در این مؤسسه‌ها همه ساله بیش از 600 نفر به کسب آموزی فرا گرفته می‌شوند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در شهر کولاب 2 لیتسه کسبی تکنیکی فعالیت میکنند که همساله 10 نفر ساکنان بعد ختم تحصیل در آنها صاحب کسب گردیده در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق فعالیتشان را ادامه میدهند. لیتسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر کولاب یکی از کلانترین مؤسسه‌های کسب آموزی در منطقه کولاب به شمار رفته همساله در آن بیش از 500 نفر شهروندان به کسب آموزی فرا گرفته میشوند. در این لیتسه 8 استخوان‌های تعلیمی و صنفخانه‌های مجهز با تجهیزات ضروری موجودند و آموزگاران و استادهای تعلیمی استحصالی با استفاده از آنها به دانشجویان کسب می‌آموزند. امسال نسبت به سالهای قبلی شماره شهروندان کسب آموز افزایش یافته است و کمیسیای قبول تا 20 سپتامبر خواهشمندان را برای تحصیل قبول می‌نماید. طبق نقشه تصدیق نموده کمیته باید با تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 400 نفر کسب آموزان تصدیق شده است و تا امروز ما 360 نفر شهروندان را از روی 9 اختصاص قبول نموده‌ایم. در لیتسه کسبی تکنیکی صنعت کشاورزی نیز از 1 سپتامبر مشغولیت‌ها آغاز گردیدند. در این مؤسسه کسب آموزی به دانشجویان از روی 6 اختصاص تعلیم می‌دهند. مؤسسه در جماعت دهات دهنه جایگیر بوده در آن شهروندان از ناحیه‌های بلجوان و مومن‌آباد و خوالینگ نیز کسب می‌آموزند. صنفخانه‌ها با معاصرترین تجهیزات و لوازمات تعلیمی تامین کرده شده است. مورد ذکر است که دوام سالهای فعالیت این مؤسسه کسب آموزی صدها نفر شهروندان در آن تحصیل نموده صاحب اختصاص گردیدند. برای پیشرفت و ترقیات ساحه‌های صنعت و کشاورزی مملکت متخصصان صاحب تجربه ضرور است و ما از همین گونه مؤسسه‌ها متخصصان را آماده می‌سازند. شیرینجان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با اشتراک شاعر تاجیک زبان ازبکستان محمد جعفر ترمیزی محفل علمی ایجادی دایر گردید. در چاره‌بینی استادان و دانشجویان و ادبیاتشناسان اشتراک نموده تدبیر مذکور را برای شناخت بیشتر ایجادات شاعر نیک ارزیابی کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. در جهان ادبیات آنهای موفق دانسته میشوند که با اثر پرغناوت خویش و معنی بلند انسانها را به عالم معرفت تلقین مینمایند و با سبک و اسلوب خویش ورد زبانها میشوند. یکی از چنین افراد محمد جعفر ترمیزی شاعر تاجیک زبان ازبکستانی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و ازبکستان است که آفریده‌هایش اخلاصمندانه خود را دارد. در رابطه به همکاری‌های علمی و فرهنگی دو کشور دوست تاجیکستان و ازبکستان در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با اشتراک محمد جعفر ترمیزی محفل علمی ادبی برگزار شد. حاضرین تدبیر مذکور را در ارتباط پیوندی تاریخ و فرهنگ، رسم و رسوم و همسایگی نیک دو کشور نیک موثر ارزیابی نموده برگزاری آن را به منفعت خواندند. شعر محمد جعفر ترمیزی ریشه به عمق حیات دارد و موضوعهای گوناگون را از جمله خودشناسی، خودآگاهی ملی، ارجگذاری به زبان دولتی، دوستی ملت‌های تاجیک و ازبک را در بر گرفته است. چون ما به ایجادیات شاعر نظر می‌دوزیم، فکر می‌کنم که حوادث زمان معاصر از نظر شاعر دور نمانده است
و محمد جعفر ترمیزی پیش از همه تمثال برجسته دوستی بین ملت‌های تاجیک و ازبک میباشد. در این تدبیر معرفتی شاعران و محققان، ادبیاتشناسان و کلکتیوی بسیار نفره آموزگاران و دانشجویان دانشگاه آموزگاری اشتراک نمودند. گفته شد که شاعر و عالم تاجیک محمد جعفر ترمیزی هم در شعر و هم در علم کشفیات‌های نو وارد ساخته است که برای نسل امروزه همچون دستورالعمل علمی وسیع استفاده می‌گردد. همچنین ضمن این تدبیر محمد جعفر ترمیزی از دستاندرکاران برای آراستن چنین همایش سطح بلند اظهار سپاس نموده، اقدام مذکور نمونه عالی همکاری‌های علمی و ادبی بین دو کشور معنی داد کرد. امروز با برگزاری یک محفل خاصی شعر و سرود به دانشگاه ما تشریف آورده است و این تشریفاتی که امروز در دانشگاه ما صورت گرفت که همواره خود همین شاعر تشبث کردند که همین محفل در دانشگاه ما نیز صورت بگیرد و عالمان و دانشجویان دانشگاه ما از آن ایجادیات تازه و ناب تاجیکی است بهره‌ور شوند. قسمت دوم چهاربینی را محفل شعرخوانی تراوت تازه ضم نموده، در این زمینه برای صحبت آزاد و شفاف با شاعر امکانیت خوب فراهم ساخت. دستپروران بابت آثار شاعر سوال‌ها داده جواب‌های عمیق گرفتند. هنرهای قدیمی ملت تاجیک از نسل به نسل گذشته تا زمانی ما رسیدند. هنرهای مردمی برای نسل‌های آینده سرچشمه زیبایی، رمز تاریخی، افتخار و هویت به شما رفته، میراث غنی و عنعنه‌های جامعه را تشکل می‌دهند. راجع به هنر سبدبافی یک ساکن شهر اسفره گزارش نوبتی برنامه آماده شده است. سبدبافی یکی از هنرهای قدیمی خلق تاجیک بوده، عین زمان در روند ترقیات علم و تکنیک هم گسترش یافته ایستاده است. در شهر و دهات اسفره عائله‌هایی هستند که محض با شرافت و برکت این هنر دسترخوان پرناز و نعمت دارند و شکر دور و زمان را پیوسته به جا می‌آورند. محسن خان واحد و یکی از سبدبافان است که با وجود تشویش و تردد روزگار به این کسب درکاری مشغول است و هفته تا 35 سبد بافته خریداران خود را پیدا نموده است. او میگوید که سبدهای بافته‌اش مستحکم و بداشت بوده تا 10 سال خدمت میکنم. من همین 20 سال باز همین کارم دوام میدیم. زندگیم ابالای همین است. خلق مثال جا 20 هفته شود بای شود من در این خلقنده خدمت خلقنده من 15 سال 20 سال اینها کار میکند یک تاش کرای مهنت نمیسا انا مینه ما 12 سمون میفروشیم اینا 4 سال 5 سال کمش نباشد 10 سال کار بس میکنه دمینا. وقتی که کس به کارگاه سبدبافان وارد می شود، نمودهای گوناگون محصول هنرمندان را دیده مفتون صنعتی آنها می گردد. با سبدهای بافته ساخته هنرمندان نگریسته پی بردن ممکن است که ظرفهای استحصال نموده آنها برای جایگیر کردن نان و ناز و نعمتهای دیگر از جمله قند و قندلات و میوه‌های تر و خشک و سبزوات هم استفاده برده می شوند. اشیای خام سبدبافی در صحرای باغات فراوان بوده. سبدبافان به قاعده‌های حفظ محیط زیست رعایت کرده با اجازت صاحبان درختان نوده دهنده از آنها استفاده می‌برند. дарвозабони 27-солаи дастаи Лас Палмас Алваро Валес эҳтимол ба Барселона гузариш намояд. Зинедин Зидан бошад дар бораи нақшаҳои ояндааш хабар дод. шарҳи ин ва дигар рӯйдодҳои варзишӣ дар саҳифаи навбатии барнома. дарвозабони 27-солаи дастаи Лас Палмас Алваро Валес метавонад дарвозабони Барселона Андре Тер Штегенро дар бозии даври шашуми чемпионати Испания бо Вильяреал ки сахт осеб бардошт иваз кунад. дар ин бора расонаҳои хабари Испания иттилоъ доданд. Барселона эҳтимол аст дар равзанаи интиқоли зимистона дарвозабонро ба ҳайати худ шомил созад. ёдовар мешавем ки Валес аз моҳи июли соли 2019 ба ҳайати дастаи Лас Палмас пайваст шуда буд. муҳлати шаҳрномаи дарвозабон бо тим то соли 2025 тамдид шудааст. дар мавсими гузашта дарвозабон дар 37 бозӣ ширкат карда 44 гол задааст. тибқи маълумоти трансфер маркет арзиши дарвозабон 12 миллион евро аст.
собиқ футболбози маъруфи фаронсавӣ Зинедин Зидан аз нияти баргаштан ба кори мураббигӣ хабар дод. мутахассиси фаронсавӣ 3 сол пеш аз вазифаи сармураббигии тими Реал Мадрид истеъфо дода буд ва аз он вақт инҷониб дар истироҳат аст. Нашрияҳои Фаронса дар мавриди баргаштани Зинедин Зидан ба вазифаи сармураббии Манчестер Юнайтед хабар доданд. роҳбарияти Манчестер Юнайтед аз кори мутахассиси голландӣ дар оғози ин мавсим он қадар розӣ нестанд. роҳбарияти Манчестер Юнайтед бошад аллакай ҷойгузини Тен Хагро пайдо карданд ва ин ҳам Зинедин Зидан аст. қаблан футболбози 52-солаи фаронсавӣ бояд ба вазифаи сармураббии Манчестер Юнайтед таъин мешуд, аммо ҷонибҳо ба мувофиқа нарасида буданд. Зидан қаҳрамони ҷаҳон, Аврупо ва барандаи тӯби тиллоӣ дар соли 1998 ва яке аз беҳтарин футболбозони таърих аст. ба ҳайси сармураббӣ ҳамроҳ бо Реал Мадрид дар Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо, Суперҷоми УЕФА ва ҷоми ҷаҳонии клубҳо соҳиби ҷоиза шудааст. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо расидем ба поёни барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуш таманно дорем. хайр.